Miing tabiriba pumdamakpu khurumjari Danip Taram Nokchari. Sandokchari Bathoram asi Impact TV ki Entertainment News kaya paudam puzer kliba Mami Pauni. Episode asi yamna maruiba amadi yamna nungaiba episode amasoyga doribani. Yamna nungaiba amana ngasigi episode asi Mami Paugi chamarak suba episode ni. Entertainment ka oiba news kaya miyamda Mami Pao na may pakna episode chamasu na pibangamjariba asi viewers ki support na oitokpangamhalipani. Masigidamag Mami Pao na viewers singbu tagat pa amadi tawimal kangbu ucheri. Loinana ngasi chamarak sub episode sida kari karama pao sing puzirakli bagi haibadu miyam na thamjagi. Luching Films ki nong model tha jahay ni mingthon ba Manipuri feature film ki shooting chathari bagi mapao na aha mapao ina thamjay. Ani subang pao da Lungdainu 4 Au ho 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 hay ni mingthon ba Kuki Longi anawa visual album release taw kibaki mapao. Manipur State Kala Academy gi chahi yangkai suba kumon thauram pangthok kibaga loinana Academy Award langthok kibagi mapao. Maming lairaba shumang ila kanglup Peacemaker Artists Association gi kunrak suba mapo kumon thauram pangthok kibagi mapao. Laikang la oihore hay na mingthon ba Mami Artists Association gi kumja 2022-23 production gi yaifa thoni pangthok kibagi mapao ni. Germany da pangthokadoriba kuntraga tarerak suba International Pantomime Theatre Festival da Kanglai Mime Theatre Repertory na India represent tawduna sir yanaba same sabagi mapauni. Aroy bada thamjariba asina Mami Pao na episode chama mai pak na miyam da sandok pangamlakpagamari lainana film amadi isay gilam da layriba singna yaifa mangol amadi thagat wahay kya fongdok pirap ke mapauni. So guys, ngasig aham mapao da puzirakli Luching Films ki nong model tha jahay ni mingthon ba Manipuri feature film gi shooting athuba matam da loisinduna miyam da khudol tamna bigi da mag same sari film asigi shooting ni thabak ayam ban khumang chawsi lakhi baga loinana Mami Pao na nong model tha gi shooting mafam da chatlubagi mapao asi miyam punna mingeng taminasi. Luching Films prediction ki makhada puthokadaba nongmadol thaza haina mingthonba Manipuri feature film athuba matamda miyamda khudol tamba ngamnabagi damak shooting ki thaba akanba mawongda chathari nongmadol thaza hairiba Manipuri feature film asigi screenplay amati direction da Sudhir Kangjam story lyrics tune amati producer na Maibam Sanjita editor da Yoimayai Mongsaba costume da Suresh Arubam yauri film asigi maroiba saktamna Silhaiba Kangjamba Soma Vidya Lakshmi Ido Modu Balana Chingba Singh yauri Ahanada mayam bukrom jari ai gaming Vidya Lakshmi maibam aduga ai sigi film se nongmadol thaza kaweba maming se aduga sida actorishina dasilai bane cheshoma ne amadi kangjamba amadi ai isamaka aduga ai sina sida sari se thabalai gi maming role da sabane ado ai se oza gi sinfam ne pai sari se ado nauna changak panina soigiba khotkiba mayam su kano phajana kanna soidana ba hotna ja ge mayam na su adam nusibiyo na haijar isi katang haijar ke Mami Mapao mi jeng tabirba khoi pumna mapu ikokno na ikai kumna bocheri sigi nongmadon thajari ba film si ayama sorok losin jare yama thu matam da myam da uba phang biragani haiba tare film sida aigi anoba sakpham amani hoje hoje lai jeri je khoi da direction bibi bada su de na yamna anoba engona look samaka haiter sumaina to bi do heng myam yenga kamain to ga have zum yeng biwo aigi oina di fajagani haiba gi achet thajaba thamjai kojina maram oraga karamain to ba aigi haurakpham kamain thaugi kamaina poloi oi haibadu mayam yenga khangbiragani wari jimade skip tawjarmage mayam su soidana film si mijeng Nong model tha jahay ni mingthon ba Manipuri feature film asigi hojik chathari ba shooting ni thabak thoramda khurau chakri tham amata yaudana yamna smooth oina athuba matamda lotion ngamduna miyam de khudol tamba ngambu oi biu hain wafam Mami Pao gi maike begi thamjai Lungdainu 4 Au ho 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 hain ni mingthon ba Kuki Lon ga oiba anoba music album ama August 9 da Churchampur district ki Moinom Khulda Leiba Gigi Cafe da release taw hibigi mapao asi amuk miyam punna miyeng taminasi.
Lungdainu for Oh Ho 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 haina mingthon ba Cookie Lon gi anova visual album ama August 8 da release tawkre. Album release tawagi thauram adu Churchanpur district ki manung channa Molnom village da laiba Gigi cafe da chathagibani. Album asigi seishakpa am ki seishakpina Mangku Haukip amadi CS Anjali Lamyoni visual album asida saktam langliba singna Tony Shangboy Shingshon amadi Hingping Chong Haukip ni. Album release tawagi thauram aduda Cookie Film Development Association ki tongan ba masak naiba artist sing amadi Impact TV Cookie Channel ki producer cum director Kailun Khongsai su saruk yaki. Now we have a speech from Guest of Honor. Program maka dikhalo saving zone the heavy point adam hinawin hiti film making workshop di tahun penting Tulha Mama August 22 apa na 28 Januari Oh ho 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 haina mingthon ba Cookie Lon ga oiba anaw music video asi miyamna yamna pamna ba music video amo oiduna feedback yamna fadana phangba ngambu oibiu haiba wafam Mami Mapao gi maike dagi thamjari Manipur State Kala Academy linkhat ki bacha hiyankhai mapung farak pangamari leinana Kumon thoram pangthok ki bagal loinana Governor La Ganesana Academy Awards 2020 lanthokduna Art and Culture gi lamda thabak toiba singbu puning thogat khibagi thoram ama Imphal gi JN Manipur Dance Academy da pangthok khibagi Mapao asi amuk meyang taminasi Manipur State Kala Academy linkhat ki bachahi yankhai mapung pharakpagi kumon thauram August 9 da Governor La Ganesana howdokhibaga loinana Art and Culture gi lamda khongda riba singbu pukning thogat po oina Academy Award 2020 su lanthokre Imphal gi Zen Manipur Dance Academy da pangthokiba thauram aduda Governor La Ganesana Manipur State Kala Academy na Manipur bu malem da sak takpada lauriba thaudang singbu singthaki loinana lamda masigi Art and Culture bu yokhatpada natana malem da sak khanghan naba hotnaba da tongan ba seminar amadi cultural exchange program kaya sinbagi mathau tai haiki
presentation function, coupled with the Golden Jubilee celebration of the Manipur State Kala Academy. At the very outset, I heartily congratulate all the awardees, winners on this occasion. It is also with immense pleasure that I associate myself with the Golden Jubilee celebration of Manipur State Kala Academy. I express my warm felicitations and greetings on achievement of this important milestone. For an artist, they get something, some amount when they perform in a meeting. But a real artist, he never sings or performs in the dais not for the money that he gets. It is because of the applause that get from the public. That is its certificate. State Kala Academy na chahi yankai mapung farak pada Mami Mapao gi Michael dagi nungai ba amadi thakat pufongdok chari loinana Academy Awards 2020 phanglaba singbusu Mami Mapao gi Michael dagi thagat pa amadi nungai ba fongdok chari matang swaida yamna tin ba break amatang logjage khongle yang na hanjarake Impact TV bu eng taduna lebiu. Welcome back adon na yung tabiriba si Impact TV da sandok chariba Mami Mapao gi chamarak suba episode ni break ki matungda puzerkliba Mapao asina Manipur gi maming lairiba shumang lakang lup ama oriba Peacemaker Artists Association gi chahi kun suba Mapao kumon thauram August 5 ta Imphal gi Palace Compound da leiba ibuyay mo shumang la sanglenda pangthokibing Mapao asi mi yung tabinasi Manipur gi maming lairaba sumang lila kanglup singi manungda ama oiriba Peacemaker Artists Association gi kunsuba mapokumon thauram Imphal gi Palace Compound da laiba iboyai ma sumang lila sanglenda haukiba August mangada pangthokre thauram adugi manung chana sumang lila gi ngallingai matamda saruk yaduna achauba thaudang laurakhiba kaya gi mafamda achamba khudol tamduna ikai khumnaba utkhi loinana lila kanglup asigi layoi khraba lilaroi amadi lila kanglup asibu oinaba hotnabada achauba thaudang lauramba singi mafamda haikat laikat tamduna ikai Naba Utki. Thauram aduda Art and Culture Department Government of Manipur ki Deputy Director Guru Mayum Dharmadas, Manipur State Sumanglila Council ki President M Purnimasi Laima Amadi Ranganikitian ki Chairman Ajit Das yauna maru oiba miyoi kayana saruk yaki. से हौबदगी यावबंग फंगहौदे हाइदि मतमदे खय अंगांग ओरिबनिना अदो चाही खुदिंग दुम पांगथोए सुगम फाउंडेशन डे से हाइदि अखोगी अहल ओइरबा लीला पोथाग्रब मयाम हाइतारेको मोय मयाम को हाइदि इनवाइट तौरगा अखोइदु खुदोल पोत मचा अमम पीरगा अदगी अखोई चाक चाले चाकनेरम सामिनरगा दुम तौवे असी से अखोई लाइबक फबा हाइबा तारे पीसमेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन ना हेक हौरकपदगी ngasi phawba miyamgi thawal tawba ngamjaraga chahi kun mapung pharakpa numit ki thoram pangthongnabagi thorang ni hojik laijariba se and peacemaker se adum thengkhang da adum artist sing change tawbagi awaba kaya ma mayok na jai ai hangna su yang wana haidi lion share lojaraga
ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯆꯍꯤ 10 ꯁꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 10 ꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ ꯄꯤꯁꯃꯦꯀꯔꯗ ꯄꯨꯟꯖꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯂꯥ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯗꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯍꯜ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯈꯣꯠꯆꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ 2ꯃꯨꯛꯁꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯊꯥꯔꯨꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁꯃꯦꯀꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯂꯥꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯐꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯨ ꯊꯝꯕꯅꯤ Peacemaker Artists Association gi chahi kunsuba mapok kumonga mari leinana Mami Mapao gi maikidagi su yaifa mangol pizari loinana association asina makhatana nungai raba amadi miyamda mit nakong oigadaba lila kya ama mai pakna puthokpa ngambu oirisu nuaiba wafam thamjai Mami Artists Association gi kumja 2022-2023 gi production oigadoriba Lekangla oihore haina mithonba shumang lagi yaifa thoni thoram konung mamangi pureiromba market ta leiba Mami Artists Association office ta pangthokhibagi Mapao amu miing taminasi Mami Artist Association ki kumza lising ani kungani toy kunga humdoi ki production oigadoriba laikangla oire haina mingthonba sumang lilagi yaifa thoni thoram pangthokre konung mamangi purairomba market ta leiba Mami Artist Association ki office ta pangthokhiba yaifa thoni thoram aduda Manipur State Sumang Lila Council ki president Maibam Purnimasi amadi Mami Artist Association ki lilaroi singna saruk yaki Laikangla oire hairiba lila asi mani yumnam gi script ni lila asi gi producer na KS Inaubani lila asi athuba matamda miyam da khudol tamgani haibagi thazabasu Laikangla oire hairiba lila asi gi producer KS Inaubana phongdorakli लीला से ममांग की ट्रेन से खर खेनरे हंत की लीला से नोकपा अमसुंग कप अनि से तुर तुर चलगा ओइब लीलानी लीला की ममिंगना लेकंगला ओहौरे हारिब लीला से अथुम मतमदा मणिपुर लेब नखोय मियामना लीला से जेंबियु अदु लीला से कानब लोबियु लीला से नुंग ओइब वाफन करी करी पिरी लीला से येमा मतम अदु मति नुंगायरानी हाइबदी मनी आर्टिस्ट एसोसिएशन सही तरे लेपतना पुथोक्चर लीला सिंग असिगी मनुंदगी हंत की लीला से इहेल हेमब्रा हाइब वाफन जिने थमजरी आइना लीला से की प्रोडक्शन की माइकैदगी ममी आर्टिस्ट एसोसिएशन की लीला से अथुम मतम तंबल ओइरगा मणिपुर मियाम दा हुजिक लाइक कॉपी की वारब तांजा से वाबा मियाम द ngak पथानबगी ओइना मखोय कप्पा अमसु नोकपनि हेना मरु Mami Artists Association gi Laikangla oihori haina mingthonba shumang la asi khurau chakai thang amata yaudana athuba matamda mai pakna miyamda khudol tamba ngam oirsunu haina Mami Mapao gi maikidagi su thawni jari Germany gi Dresden chatliba chahi asigi November 2 dagi 6 phauba numit mangani chupna chathagadoriba kuntraga tare laksuba International Pantomime Theatre Festival da Kanglei Mime Theatre Repertory Imphal Manipur Indiana saruk yanaba chaitheng egni haina mingthomba play utnanabagi damakta sem sabagi thabak chathakibagi Mapao asi amu miyam punna miting taminasi Chahi asigi November ani degi taruk fawa numit mangani chupna German da pangthokadoriba kuntraga taret lakshuba International Pantomime Theatre Festival da India represent tawduna saruk yanavagi damal Kanglei Mime Theatre Repertory Imphal na akanba mawong da sem sabagi thabak chathari Kanglei Mime Theatre Repertory Imphal gi director Dr. Yumnam Sadanand Singhan hai repertory asina theatre gi lamda national amadi international ki thakta thabak thoram kaya pangthoktuna lakli Festival asida Kanglei Mime Theatre Repertory gi chaitheng agoni utkani play asi Ramayan gi episode amada yumfam oiba play amani hairi loinena festival asida saruk yanabagi damak miyamna sel gi mateng pangbi nabasu hairakli
माइम हाइरिबा आर्ट फॉर्म सी मणिपुर दा मसी बु प्रैक्टिस तौरिबा मसीबु माइम हाइरिबा आर्ट फॉर्म मसीबु पुथोइबा मसीदा चंगजलिबा से अखोई मी यामदे अदो यामद्रसु यामदना अखोई सी हौजिक सी कंगलई माइम थिएटर रेपर्टरी अखोई चंगजरिबा से मसीना अखोई की इंटरनेशनल की लेवल दा अदो नेशनल की लेवल दा अखोई क्यारक हना अखोई सरुक याजगरे याम कना अखोई की लेजबी थाक्ता अखोई थबक सी तौजरी माइम पुथोकजरी उचरी अखोई कुंथ्रागा तरेलक सुबा इंटरनेशनल पेंटोमाइम एंड थिएटर फेस्टिवल अखोई जर्मन की ड्रेसडेन हाइबा मफमदुदा नवेंबर की तारीख 2 दगिना 3 फाउबा सिल्ली हारिबा इंटरनेशनल माइम फेस्टिवल असिदा अखोई कंगलई माइम थिएटर रेपर्टरी सु अखोई इंडिया रिप्रेजेंट तौरगा अखोई याउजनबगी दमक यामकना रिहर्सल तौजबन चथोक चसिन की कईगी अखोई की भाड़ा हाइताई एरोप्लेन फेयर सी आईसीसीआर ना पुथोक पिनबाइना अयिबसी अखोई लांखचगिबा लेरे अखोई की ग्रुप कंगलई माइम थिएटर रेपर्टरी सी आईसीसीआर दा एम्पेनल ओइबनी मरम अदुना अखोई मोइदा सी लांखचगरे अदुगा मपुंग ओइना अखोइना मसिदैसिदा अखोइना उत्तौरिबसी सैथेंग हाइबा अदुगा इंग्लिश दा एगोनी हारिबा अखोई रामायण की एपिसोड अमदा अखोइना युमफम ओइबा लीलानी हारिबा सैथेंग हारिबा लीला असी अखोई हाना ममांगैदसु ग्रीसता अखोई 2007 दा उचखी सेनसे सुकी मतिक याम चंगनी यूरोप दा चंगनब होनबा हाइबसी अराइबा थबक नतबनिना मणिपुर दा लेबिरिबा नुसिजरबा सिलिनाउ इसे इसन मरु मपांग खाई तराना अखोई सेन की मतिंगसु खरा पांगबिरगदी खजिक्तंग ओरसु अखोई कानानी हाइना खल्ली अखोई मतिंग पांगबिगनी हाइना अखोई थाजब थमजै अदुगे हेन हाइजनिंगबदी अखोई की हंदकी खोंगचत असि भारत की अखोई की सही 75 सुबा 75 आजादी का अमृत उत्सव सिगा मरी लेननसु अखोई की लीला असि सैथेंग हारिबा लीला असि अखोई जर्मन दा उन्नब होनजबनी मरम अदुना मसिमसु अई मयामदा मसिगी नुंगाइबसिसु तमजनिंगबनी कुंथ्रागा तरेट लक्सुबा इंटरनेशनल पैंटोमाइम थिएटर फेस्टिवल दा कंगलई माइम थिएटर रेपर्टरी इम्फाल मणिपुर इंडियाना उत्कदौरिबा चैथेंग एगनी हाइबा प्ले असि असो इंगम याउदना माइ पाकना उत्पंगम ओयरसुन हाइबा याइफमंगोल ममी पाउगी माइकेदेगिसु पिचरी एपिसोड असिगी अरोइबा पाउदा एंटरटेनमेंट न्यूज़ की पाउदम संदोखलिबा इम्पैक्ट टीवी की ममी पाउना एपिसोड चामा माइ पाकना यौरकपा सिदा फिल्म अमदी इसेगी लमदा लैबा तोंगान तोंगानबा मसक नायरबा मियोय क्याना थंबिरकपा वारोलसिंग असि अमुक मिटिंग तामिनसी एंटरटेनमेंट अमदी न्यूज़ की पाउदम संदोखलिबा इम्पैक्ट टीवी की ममी पाउना एपिसोड चामा माइ पाउनतुगी मपुंग भारतसिदा एगी मैटिंगीसु ए वेरी बिग कांग्रेचुलेशन टू ममी पाउ टीम लाकदुंबा प्रोग्राम सिदगी हेना माइ पाकपा अमदी मतम सांगा यामी सेवा तौबा ngam हाइदना एगी मैकेदेगिसु अमुक हन विस्पिजरी इम्पैक्ट टीवी ना संदोकलिबा मम्मी मपाउना एपिसोड 100 सुरपा सिदा एगी मैकेदेगी थागतपा वाहि फोंदोकसरी मखा तारकपदा मम्मी मपाउना सिदगी हेना एपिसोड 100 पुथोकपा ngambio हाइना एगी मैकेदेगी हाइजगे अबिट कांग्रेचुलेशन टू मम्मी मपाउ की एपिसोड 100 सुरकपा सिदा रेशमी सरक हाइबमना थागतपा फोंदोकसरी इम्पैक्ट टीवी ना मियाम की सेवा मतम सांगना तौबियो हाइजरी ए बिग कांग्रेचुलेशन इम्पैक्ट टीवी ने संदोपा मम्मी मपाउ की एपिसोड 100 सुरकपा सिदा विपालक्ष्मी एगी मार्केटगी थागतपा फोंदोकचरी मतम कुइना सांगना मियाम की सेवा तौबा ngamboi ए बिग कांग्रेचुलेशन एंटरटेनमेंट न्यूज़ क्या आगे पाउदम संदोकलिबा इम्पैक्ट टीवी की ममी मपाउना एपिसोड 100 माइ पाकना मपुंग फारकपसिदा एजेमेस नाम की माइकेदगी इम्पैक्ट टीवी को कांग्रेचुलेट तौजरी मखाताना ममी मपाउ एपिसोड कया अमा मथंग मथंग माइ पाकना पुथोकपिरखो हाइना हाइजरी इम्पैक्ट टीवी ने संदोकजबा ममी मपाउना एपिसोड 100 सुरकपदा गेतलिना की माइकेदगी थाइनाइ लेतन हराव फोंदोकचरी कांग्रेचुलेशन इम्पैक्ट टीवी मतुंग तारपदसु हेना माइ पाकु ओइ एंटरटेनमेंट क्या की न्यूज़ ओइबा इम्पैक्ट टीवी की ममी मपाउना एपिसोड 100 पुंग फारकपसिदा एगी माइकेदगी थागत फोंदोकचरी अमदी मणिपुर लेरिबा आर्टिस्टसिंगबु सपोर्ट तौबिबगीदमक्तसु अमुकना थागत फोंदोकचरी ममी मपाउना ngasi एपिसोड 100 सिना रोइबा नते मखाताना एपिसोड 100 दा 100 पुथोकपा ngambina न्यामगी सेवा तौबा ngamboi गुड इवनिंग मैम अखोई इम्पैक्ट टीवी पुथोकसबा प्रोग्राम ममी मपाउ अखोई प्रोग्राम सी एपिसोड 100 सुरकपसि अखोई फिल्म मेकर ओइना याम नुंगाइ आबिया को पाउजल एनी साइड की पिजरी फिल्म मेकर की पिजरी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯉꯥꯎꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ 100 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯍꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ 100 ꯁꯨꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ एंटरटेनमेंट अमदी न्यूज़ के मपाउ संदोलिबा इम्पैक्ट टीवी की मम्मी मपाउना एपिसोड 100 सुरकपदा हाइनिंगाई लेतना नुंगाई फोंदोकजरी मतुंग तारकपदा मम्मी मपाउना तोरबु खुदिमक्ता माई पाकबा हेना नुंगाई नुंगाइरबा एपिसोड हापिरक्तुना मयामगी सेवा तुंग कोइना तौबा ngambyu haina aigi maigaidagisu wish tawjari इम्पैक्ट टीवी संदोपा मम्मी मपाउना एपिसोड 100 सुरकपसिदा दिव्यागी माइकैदगिसु हराबु फोंदोकजरी A big congratulations to Impact TV. Tungdasu sidagi hena mai pakko. Impact TV na santokpa Mami Mapao na episode 100 surugpagidamag itho inam ay haki maigayagi haraw tayamba amadi hagatpo phongdokjari. Impact TV na matung taba program khudimagta hena mai pakko oibiu. Congratulations Impact TV. Entertainment news kaya gipawang sandokliba Mami Mapao na episode 100 surugpasida ay haki maigayagi haraw wala phongdokjari. Matung taba tong future subsidy hena mai pakko oibiu. Viewers ki support amadi minung sina entertainment news kya gi paudam sandokliba Impact TV gi mami pau na ngasi mai pak na episode cham asi yowangam jebani masigi damag viewers singbu mami pau na thagat pa amadi no look na ikai khumna bu uchari loina na makhata na su nungai ba entertainment news kya mayamda khudol tamba ngamna ba hotna jeki haibo wafam thamjai. And that's all we have in this episode. Mathang episode ta anog mapao kya loina na amulak chege. Until then, keep watching Impact TV. Bye bye.